tun tum chu footballer te chan chin lo lam deuh in hoidon ta ila hei khowela hian in fiama chi sang sang oma chung zinga chuan thuak game man ngai deuh ang chi te tin tharum man angai viau na te chutiang chuan chi sang sangin tactic sang sanga khel chi game hi tam taka oma chung zinga chuan tun tuma hian chess game khel thiam chung chuang le mel tha box hi chung chang toy te in kan soidon ani chess game hi chu kan hre a khel thiam ero kan tlem pharang chutiang game khel thin zinga chuan mel tha box thiam box hi Alexandra Botesi ilo hre to em tun tum chu Alexandra Botesi toy te in soilang ve reng te ang Alexandra Botesi kung sang kha sakwa samkwa panga September ni somni pali khan USA Dallas Texas muna alo pianga anu le pa te hi Romanians ni in USA hian an pema an pemna muna hian fanu du om tak Botesi an nei zui ta ani USA piang ma se Canada a an pem le awangin Botesi Canada a Australian ta thunga Botesi kumruk chawa upa ani in apa hian chess khel azir tir thana kan hi chung chau apa in azir tir man ti in anu chu chess a hian a hne ngal tamaya no pangte ani laya tang hian chess game hi amanin chess khel tura duan big emoti tur hial khopin chess game khel dan mang ta chu aman chak em ani apa chuan an che na hmuna pak sang sanga ta chuan hruain chuta chuan kum upazok ta chess a khel pui tir thina hei hi Botesian ma ason pui hle kum sang ni pali khan kum rian mi lek ni in Canadian Children National Championship a telin a championa kum sang ni soma chuan Canadian National Team tan khel phak to in heti hun lai hian Canadian Youth National Titles po pali lai akol mana emenu hian US a kir la in US a hian Oregon a High School kalin Oregon High School Chess Team Association Championship a overall first place winner anile a chess game a arwal puijinga hne tu anom meulo high school a kalai hian chess a thiam na mang tangka in scholarship ala charchara University of Texas Dallas akal theinan scholarship a mu pha ta hialani chumi nuwa chuan Stanford University a Bachelor of Arts azir zom le a Stanford University a hian chess kapa meche president masaber ani zui ta hiala Stanford atanga a graduate nu in chess chu lu chil thuk zelin chess streamer ani chhota a min mu du moi tak nei mel thabok si hi a mel thamol top lo ti chu khovelin a chiang khop mai Canadian Youth Chess Championship Trophy under 10 huanga kumria chawa upa ani in a championa kumsong panga ani in US Girls National Championship a champion le in North America Khomwal Puya International Chess Federation buasai meichia te in elna under 18 championship a champion le poka Canada National Team ta na khel chungin runga z a team a champion pui man bok Romania lama po Romanian Community Center Chess Club a Golden Knight ni bokin kumsani somni pakhata kum ni paruk mi chau ni Botesi hlo tlem na chan jong jong te hi tuntuma hian kan soi kim vek seng theilo zoka chess olympiad kumsani som paruka Norway ya nei tuma atelte inelna lian khovel huab le national level angte po atam to hle a helam shakim du tan website sang sanga chiar tura oma lo chiar zui tamai ila Botesian kumsani som panga jun tha China khopui Beijing a Samsung Electronics azoma heta hian intern analyst in oma intern thathum chunga ti hnuin Beijing a tho hian zengfana a thok zui le a China hun man chung hian web portal kan ti ang hi asiam chuak nuala emi hnu hian California Lightspeed Venture Partners zom le in kumsani som paruk January tha chuan CrowdM co-founder ni in he social media platform tangkai tak hi adin tu jinga tel chhole ta ani heng ba ka hian Botesian YouTube channel Botes Live ti chu na in YouTuber lo tling pola ni chawa CrowdM chu chua san le in Manhattan khochak lama pema chuta chuan chess streaming hi full time ati in hei hi Asian na bera amang chho tamek ani hei ba ka hian Twitch a po active le a social media mang thiam tak ni in social media mangin ai thela thiam hle a tong chi sang sang panga bel taka thiam bokin chunga tong thiam te chu English Russian Spanish Turkish la German te an ni a hei hian ai zon na konga hian a pui hle a atar kong tam taka ol somna asiam ane